Jasminka Tihi Stepanić, moja neprijateljica Ana. Patim se, mučim, kinjim, povraćam, jednjak mi je natečen, važem namirnice, zbrajam kalorije, sama sam sebe bacila na jelovnik koncentracijskog logora. Stalno se moram domišljati kako ću nadmudriti kućnu pomoćnicu, da ne primijeti što radim s hranom i sada ispada da je moj cilj udaljeniji još 1 kilogram. To me bacilo u očaj. Bilo mi je jasno da ću morati poduzeti mjere koje do sada nisam iskušala. Odmah sam krenula u akciju. Ne, nisam morala obijati apoteke i izlagati se sumnjičavim pogledima teta u bijelom, jer, hvala Bogu, tu je internet, najbolji djevojčin prijatelj. Ukucala sam sredstva za mršavljenje i začas došla do proizvoda koji jamče skidanje kilograma u kratkom roku, a osjećaj gladi, taj monstrum nezasitni, potpuno će nestati ako samo jednom u danu popijem kapsulu Megafit Diet za 329,99 kuna.